Yes, afford it all in my take and then Tami Bear TV man and Mr. Laughter. I take it in your matini. Yeah, afford it all in my take at why this is Mr. Laughter right about now. And we are looking at something really serious today, ladies and gentlemen. And yeah, kin mai ngeo ni watieki jimi madom matekatime northern Uganda mapera tek twal ni kache in itie northern Uganda mir bed atar pikin mau betime kabero makiloni pong duo wano ngeti isa same beka matie mabe twal magin mau betime enieno due pierre we bong wen kikome ena ye ka chake madit ma wano ngeye be beru tie iman makiloni sasamel beka ma bichwalo kare madit twal ka chake timo be chake enieno dwe enien be piari we bongwen I pong duo ma be beru tie ma be twal I kaberu makilwoni Samuel Becker. Now, Anna for the total in Matica joining one Kamoke Ken Mati man and Mr. Laughter yeti keduka chel ichama man da katika kilu lock ma beju ma bekati ma pat tichu matie itami be TV kono tie channel ma an kikoma ya matie YouTube and YouTube ka inichero I typing Tami Bear ichero inowa kuno kamaleng chi gen my timo NIA you just subscribing then you have to you'll be ready to get every single thing mano one what timo Tami Bear TV dak Bear twal in my tika nana on your in my t Facebook chere Mr. Laughter songs we know in my t YouTube chere YouTube Tami Bear TV chi binowa kuno mano wabikili wulok pat tichu makati man ma kati ki I lobo me actually wangeni gen mapea tek ena yeti twale wan mabedo ki chwing mabedo twal meneno ni jimo watimo I area no jimo watimo I kama wano bedi ye umiyor bed kama no tigen mabedo twal now lok matie ena yeni wangeni iniendo PR we bongwen kid my nano loketie kenyo kama leng wabit bedo ki kachake pa actually ma be beru tie I Samuel Baka topic mama tin eno ma wabi lore ye in my tika nano wa miro I mi tammi uluto inena ni kachaka en ma wabi beri yene o bikonya wade ning da be waka wan wabi beru kweng ning kachaka yoni konti kachaka ma diet matika goro lu diru me achuru ma pat weng kono initi lo ma wako kono ti Uganda kono ti kwe weng ubikilo waka achel mo be wako no jimma wano be temo no be konyo dano dichu my area ma mekwa mineno ni jimma gen temo no be konyo gitu twal mineno ni ki rojo pajo inni pachaka ki kum ngara chele kan rojo pajo meta ni wachak ki kama wano wati ye in ngara chele chitien ana biru mera chako an ki koma ni rocho pajo ni eni loke ana bikelo kama leng I channel me Tami Bear TV idong bene I Facebook ma mega ki koma maka cher kuno irom yo comment mamegi inano ning ni lok me kachaka eni mabu biru ti iniando PR yo we bungwen I Samuel Baka nyoy pong duone o be konyo wane ning machala chuli wangeyo ne watieki jimi mabejo mamier watim kar dichu mano romo konyo wan bene so en gim makibitima chil ano ma romo konyo wa ena ye me neno ni jimi ma tie ka yelo luak jimi ma tie ka yelo luak I kar dichu no miro ki beru peng initiative eni kono ki bot lo diera rio me achuli madan war gitu twal lo diera rio eni kono tie lo dier ma ma chuli ngegi to twal dak kita chuli ngegi to twal again go beru ki chuin to twal no mier olo to ki kon kaka ben konyo kaka to twal be kenen waneno yume konyo kaka yuma pat now wangeni wana chuli jimo kene ti karo kene beru tek to twal pi wan yo duchu no pa watwer ti kone pi wakan wa ka waneno issues madom ati ya chuli issues mukene mano wan kuma pa watwer ti kone dak yu ma watwa ti ko kere ena yemi keto wan peng ki beri ka chaka mano romo konyo wan duchu ka chel meneno ni jimmy ma wano timo ya chuli no bi konyo wa so in my tika neno wa wamete wami tamu imi tam mamigi wek ulutu wanen kin macharo no watwero choko kere pajo maber to an me wek wa yupe meneno kwo wa kin mano bi beru kere
Now wangeyo ni chiemo mukene matime pat i lowo me Acholi tye maduong' tutwal ma ka ce pa wan otyeko piwa kenwa no jimine biro bedo tek. Now lo dier aryo eni gubino ma gin ki komgi gin aye LADIT Chief Justice Owiny Dolo kacel ki LADIT Ambassador machon pa UN mono LADIT OLARA OTUNU ma gin aryo eni gin obino kama leng ime neno ni gin omiyo gi cok Acholi giyup kong Acholi kong maber tutwal me neno ni jim ma gin gitimo oluto obedo gin mano i wang lwak nen maber dak i kin dano no nen maber. Wang'eyo ni jim mukene mane wan otimo jim mukene mane wan otimo cham mukene no bedo ne tek tutwal pien no kita no wan okwo kede i area ma megwa nyo kita wan nen kede i area ma megwa no peti maber tutwal dak weko no jim mukene ma wan otimo i area no pe nen maber tutwal. Now Acholi tiki peko maduong' ite kare ni peko namba achiel ma tie en aye peko me lok me kwan wan ong'eyo lok me skul pe tye gin maber tutwal matches tin no dano time food jo mukene la wubedo ka namo gi neno gi no jimi tye matek tutwal e wang'gi wang'eyo ni lok ma wan bi loko eni no be konyo jo mukene mano i mwaka manyen no gibi dako gang kwan lutini wa mir go kwan mono lok ma kacoke madit eno be neno lok me kwan lok me rocho kwan lok mukene mabe okate en aye me nongo ludiro madongo pi Acholi ma giromo choko pajo LADIT Chief Justice Owiny Dolo kacel gen ki OLARA OTUNU gukwanyo kergi dak gukwanyo kargi me neno ni jimi ma tye ka time i Acholi ni gin pe gineno anena gin ikati woko kama leng wek ginen jimi mano kitwero timone mano romo rocho kwo pa Acholi dak wek Acholi bedo kama no oluto kaka pe romo chagi tutwal. Wang'eyo i level ma da Acholi ti yen ti jimi maduong' tutwal ma Acholi pe tye ka timone maber tutwal ineno lok me kwan tye kenyo ma Acholi tye ki peko iye schools ma tye i Gulu district nyo i Gulu city tye dong magor tutwal dak bene jimi mukene mapol ma schools mero wang'eyo ni tye mamite eto peko tye pien ni schools kene dong ite nini pe tye ka kelo jimi ducu mabeco kin mano chon no schools tye kede ni ka waneno Layibi College namba achiel Layibi College tye ki peko bene pien ni kita chon no gi upbringing ke lutino mabeco adada ite nini peke ka ineno Sir Samuel Beka en no schools en kama gin gitye ka cero ka timo iye kacoke ni yang no Sir Samuel Beka tye kin schools mabeco loyo ma bene wan ki kom ma bene wang'eyo ka itye ki comment no migi co kenyo an abi neno abi kwano wek waneno kacoke en ma be bedo tye ni konye mono tini ng'o bodwa obi konyo wan Acholi ni ning kacoke ni pe nene dong bor tutwal i ceng abic manyen no kacoke eni tye dak bene wamito wanen kong kacoke eni obi konyo wan ning obi konyo wan Acholi me neno ni waribo kerwa dak waribo kama wan obedo iye nyo kita wan okwo kene ni ning pen agenda pa kacoke eni tiyo kama leng ma tye ka wacowa ni kibi neno lok me kwan kibi neno lok me fu agriculture kibi neno lok me pa rudi kita rudi gitye kede kibi neno lok pa kibi neno lok pa balalo kidong jim mukene mano tye ka di Acholi lok me ribe Acholi pe gitye ka ribe mono gin ma watye ka neno ne tutwale ni ribe omiro be tye i kin Acholi ma kacoke eni obi kelo lok eni weng kama leng dak wang'eyo ni ca mukene time keja kong manok ca mukene jim ma wan otimo nyo kita wan unen kede pe ber tutwal pien ni i wang kaka nyo i wang dano ducu ma gitye i wi lobo gino Acholi tye kaka mano tye me awor tutwal ci ka ineno Acholi tye kaka ma ki woro eto gin ma wan tye ka timone dong pe gin ma nen ni wor miro be tye komwa no neno ne pe ber tutwal lutwa en weko tin abino weko kama leng in ma pia neno en obino oromo ni oluto wanywako kong in ma iti kenyo itamo ni kacoke ma bedo tye i pong duo ki topic ma kibi nywako gini
be konyo wana chuli ni ning obi kelo waka kwe da obi yupo wana ning obi wa wan mon wa beru joma wa ngeu kin ma mier wa ko kere obi wa wan mon wa beru dano mano uluto kay nen pa ko ti pajo obi la ko wa ka chaka ene mon ena dong yu ma pe loy mano ki rom chupo kere pa chuli ti yu mo kene mano ti wan trap chupo kere pa chuli ke je pe wan machalo Tami be TV ma meda uluto wa kunyo kare ni ti waneno kin machalo wa twero konye kere ke kanwa may yupo lok eni mapia Johnny go biyano gi lok ye in machalo gen may tika nena mi comment wa migi watiki kero me nywako ne ka chill in may ti Facebook in may ti Tami be TV YouTube mi tam mamigi amire uluto ange kon kin machalo in nero kere itamani kachokani obi konyo mane ning pen lok makibi lok ye awajo atero kama leng topic mabe na machil ena chuli meri pe meti ako paogi wanoni yo eniti yo maber twal meneno ni lutira rio magiti ya chuli makubiyano malo meti ako pao eni dak pao eguni weng mabiyano ni peni pijo ario eni ken meti ako ne omiad wachak na in machalo achuli kama inati ye kone bediti Uganda nyo itie Africa nyo wakati area moke ken ma inati ye inati katimo gina ngo meloko kwopa dano matika ngeri in machala chuli ifuriti nyek ikom machulu le wuri kanen la wuri tiki pako in mono in machala chuli ichere konyo ke tenyo wa ngeri man ki pako ne obed meri kono in ke peko ni in mede ki beri ye chani ngi kida ya chuli waje ke i chani in bed me ke ji chani ni ano ga furiti kama be kong da beru kumeno te type ko eni ma food wano te ye ke don wala wala mono kido mier ba ko kere dong ke fudo de ganan and kid machan da lok eni akelo ni omier wa nywako live stream ni tieni en matine oloto wa nywako kin machala wa twar konyo ke actually ben manano pa ma actually dikere ma dit lo en lok meribe ma bo biri kin topic makibi nywako ipong duo eni no de piare we bongwen ke kome wa nge yen mai tiga nana ka che tiga winya nyo ka che gware dwana tiga winya mabe kache dwana tiga winyo mabe onyo loka tiga winyo mabe wa ange oloto icho i-comment no megi polkare ke ker comment no megi chi wa ange kidano omiero ange America jomo ken mati kenyo kongo wa ange kache tiga winyo mabe Tami be TV mati YouTube maka food pay subscribing oloto chat kuni subscribing pien wa bibir ka kilo topic mabejo kare mwaka me choke meneno ni achuli oloto wala te kan mo kene be wabi kelo jimi mo kene matiti me ilobo mawako kid machalo mier wari pa kere meneno ni kuo mawati kere gangi uluto bene jomo keno no kere me biene lo mawako we uluto gen be gunen kon kid machalo kuo makanchi kere wache wabi berga kelo topics ma pat Tami be TV waki Facebook ma mega karduju wek no wanyuako ka chel waneno kid machalo watwayar konye ke pajo wangeyo gang dong gang kita chuli waje ke pero rio ki gang dak jima ini timo miyor beto uluto jima mano romo kunyi maber twal me wako ni wanen jimo kene makonyo yes Jenny Jen tie kany ma holo wachani well done loud and clear avoid the twal mono gen maber twal kai tiga winya na amira uluto wanywaka wono okelo Steven benetika wania you are loud and clear mono gen maber anen kong you are loud and clear in babo this is okelo Koko Steven okay avoid the twal in my take on okay tika na Facebook avoid eti na YouTube bene avoid the twal share subscribing ka na food pay subscribing monologue mati now amire uluto mi tamu wakanen Tami ikum loke eni wana chuli wati mana tayar me jolo wati tayar mana me jolo lok mati iwi mecha lok mati iwi mecha eni matini era yeni kachoke kiluo ti ni de piari wa bongwen
ma beru tie isa Samuel Beka ipong duo lo tela maguluo Kacoke eni LADIT Chief Justice DOLO kachiel ki lawore ma obedo ambassador machon pa Acholi pa Uganda UN ma kiluo ni OLARA OTUNU da OLARA OTUNU tie ikin lo diro me ya Acholi ma dan war to 12 pengo wa war la diro OLARA OTUNU pien en bene tiki wij ma kwing dak tiki wij ma oluto romo yupo Acholi la kire mo ka waneno ikin lo diro mudonge giario ene oluto polkar ke nen peko mo ti ya Acholi gen gi bino dak kinywake kachil dak gineno kin machalo no jimmy tie kere i Acholi ngat mo pe be omini gi chilling mo ni ko yup Kacoke pi Acholi ngat mo be pe mo bion mo waja ni gang tigata unu nena yana yugo kati kitame ene ni yub mero chopajo omiro gene kati kere matitam maber to alwan machala Acholi miro neno da kwa fuyo initiative mageno kati kere nyo yup en mageno kati kere pente yub maber to al kache wana Acholi ono waripe kin machalo lo dira yo ene ripe kere atamani by now no kono dong Acholi ti kama pa miro guberi yene kono oloton Acholi dong ti level money madong be pedake waja ni Acholi yin mi ripe nyo pedake koga ni Acholi bien ripe because ripe ma Acholi ti yene nyo te kar ma Acholi ti yene pedong mer ni ngat man ko ne kene pedong mer ni ngat man do nen kin machalo en rom ko kere per kene lutua wakwanyo kar ene lokada meneno ni Kacoke en mo beberu tie ichia bichel kai tiki kare loka nge mati bana na nen maleng malo diro ni guwajo kama leng ni jo magu bien Kacoke mir go po wigi na kabvortie menono igen mai timo ena igwa ron wat ki choka mamigi pen Kacoke ni tio ben ena dek Kacoke ni tio ben ena dek kolo chaka en chia bichano chia bichel ke dong tumi ching chabet ka ina mero ivoro Kacoke be yapa cha bichel ki ko medi cheng chiu mira nene olutu ichere miyo tam mamigi ena weko tin abino awai kong wanyuoko kong waneno kong init amane nga itamane Kacoke en me nyeko Acholi choke obe konyo wanining ino nyokong ki Tami imira ni kilok loka nga Kacoke ene tigi mo ma ina mira kilok Kacoke ene kade kere i Facebook kidong gwa keti YouTube bene chona mere comment kenyo babe na chwa nywako ini tamane nga pe Kacoke en mo beru tieni itamane Kacoke ene biro cha Acholi billa ko kid ma Acholi tamo kere billa ko kwa pa Acholi iyo manining dak be pe Kacoke ene ini no ne tika kwene gira ngo ma meta ki bara Acholi ngo ma ini meta ki lok iye i Kacoke ene wan machalo Tami be TV polkar wa maro kelo Jimmy mapejo yedwon kachel wek no wanyuogo kar achel wabiber katim live stream ene oluto kano twer ke rio chaber achel wek koncha neno kin machalo no lock ene konyo wakere onyo tiano dichu chamo kene waboro recording bana machalo Tami be TV wek no yile win ngo mana wano tikere an machalo Mr. Laughter amiete oluto anen kong yu mo me konyo Acholi meripe anen kong yu mo ma waromo konyo kere Acholi meneno ni kar magianti yene pe mer bera mero gin mano wano chung pere wan machala Acholi wachui gi ango wawulunge ni kori paliech nyokori palieji walunge ni kori paliech nyokori palieji teko madung wano tikere ni kori palieji ni wa kere kwe tika konyo wanining wagak mere dongi liejo chamo lewa pen mango peko mati to twale achale inwaya
Liji duong matika bal jim padano. Wabien ilok me balalo. Anye kong loka balalo. Nga pengi loka balalo. Cherry yo kidi balalo beti fwa. Kiwache ni mo gen mago tim go kwany. Yeme gi diengi kita go bieno kere. Eto peno ni mo wachel diga a. Manaka ena go a ki kwanyo gi. Kiwache ki go chel. Chel ma kitiga go neni wala tik wer be karo ke ye. Me pedak mere be wadiang be ye karo kiro wag mamua ni romo karo ki chel no ma ki go ne. Kay por ki chel mano la dit lobo wa no mira ke yup. Chiwa noni kita no wano tiye ka biru kere dak kit ma kwa watiga wat kere. Pa tiye ma nyuru ni wan ulu to watiye ki a nyimo mabe twal. Chia foyo la dit o window ka chel gen ke OLARA to no me kilu lok eni kamaleng. Me neno ni chimi ma wano tiye ka timo nene. Watimu weko kony pajo. Watimu weko kony wa. Man Tami be TV chere subscribing ga put pay subscribing. Kidong bene ma bene lo ena ye gen my team. Chona comment ma megi ikum lok ma wano tika nywa konene. Afo la dit Jenny Jan any wajo kamaleng ni dwano tiga winy ma be ma ti loud and clear ana for the 12 me following one kar dichu adwa fo che buri dak yeah shmede sharing oluto pijo mo ken manotie kangere nyo gwak dan magi maro Acholi ni wan pol kar we beru tie kan pol en around chawa eni chawa ngwan mi di wo chawa me Uganda ki jomo ken manotie gwaka UK nyo gwaka ti US nyo kamoge ken en kina chawa ena ye wan ber pole yamu ka kilo topic ma pat mano watwara nyo akone ka chel wak no wan Acholi wanyi kai wona nyim ube beru bet to alka che nen wal rojo kwowa da kwa nero kin mano waromo timo ke jimi mugo mano konyo Acholi wan Acholi kere beri ti wailo kwe kone awa ki kwe no en food ka ni Acholi baby betenya Acholi kamo kamaleng kone ta kone kwa weng firi bigak en Acholi yu mir pe wanera Acholi nera chak timo gi mo ka che food pe te ka timo gi mo kay playing kong role lo migi kong ket kong an kong mara timo gi ngo pe Acholi waro be mer to twal ilok dak chamo kene lok waloko mabe ero tich atima e beru pe Foch bot CJ Foch bot laro tono me kilu lok me ka chaka eni ma be konyo Acholi iyo mapul be konyo Acholi iyo mapul adida inero na ka chaka eni te ka chaka ma ono miyero ke tim wa yang chon pe dak be miyero ke tim imagane a finyu ki wu twal ka jomo kene food wajo ni ka chaka eni pe ngo ke tiga kilo ne kira chula ngo ma wa tiga nywalo gi mona biloni Acholi ba Acholi fa ke Acholi said ngero man tiga tuto ke chunye duchu me konyo kaka iwinyu jomo kene food dakar ki lokre ubino resources ki kwe ubino chene ki kwe ka chaka eni kong iwu ka ngagi kilo dira ngo mo bina ka chaka ni iwinyu ja weng no doubt complain gen mar ka ki lokre pe ki romo ke me ka che ka ngero mono ka ki initiative ba oluto Acholi kong waloko kidwa waloko kong tamo oluto kong waloko kong kida wanero ke Jimmy kong pedak wa peda Acholi mane ma yang chon ma dong no ko mo gi mane dong no mo ko ye kong dong wa kunyu pati wa bai te kar ma en are bien na Acholi ma tie na Acholi dong tie kono nup ki kono pati ma pat ma bien na Acholi pe Acholi no dong tie pengo wa kero pati beru malo tutwal pengo wa kero jimu kene manop kony gi pe beru malo lutua Acholi wa ol ba ka dong wa ol kong dong wa timo gi na ngo wa kwa loko kong kidwa ba wanero kong jim mugo marom konyo wa ba pe wa beru dong chalo jo mugo manope gitwero wa timo gi mo ke ken kiri penni iri tiri wan jomo kene kinywara wa food beru wa teno eto uru tu mir wa yin yu mo ma twero konyo kere Acholi
Machalo an abino an amira chak nywako tam kachwili me konyo wa me neno ni wa ma gang wa na wabiro ker kibedo wabiro kama bo olo to waneno ni warojo gang wa che yu man me rocho pajo en magitika kelo neni lutua wamoga ye dak wa winyu outcome me ker mo wabiro ke anabi kilo loke ni weng kore kachoka eni dano ma bichero kachoka eni tie ma bi recording Jimmy weng kore you wabi kilo ni wabi kadone kany itami be TV ka food pe subscribing wabi kilo loke wen kore i channel man mi tami be TV we wanyuogo waneno kin machal watwaro yupo kere kawa ben lok ene kawa wabira wateji ching dano manok wabi wego wan pe wabi ngo wabi da pa chuli chake ki in da pa chuli chake ki in wega ngi i comment kenyu tami tini nga gimo ke ken mai mero ngi ne la peny mo ke ken mai tikere penir matini cho mere i comment kenyu arabi neno chi wanywaga ye wadi mi tami i kom lok ma wati ka nywako neni for the trial wega metiki neno kin machalo no watwaro ya medike na nyim wada kelu tami kenyu for the trial LADIT okelo Steven ma ini tie pa bo for ben tuan mi nywako ka chel kwedwa wayne wati loud and clear mono choko chunya tuan ni olo to mirwa meta nyim so mediki cho comment on mege ikom lok ma wati ka nywako nene wa kwanero kin machalo watwaro achike pajo wa pen chimo kene tie wilobo ka ene ka chede mwa wai watenyo kilo diro ke ken wan lo teno pedong wa awi malo wachuru nyo wa kero kong olo to kero wa memeto Jimmy mogo no bi dura chutwal wana chuli watie wa wore peko ma pat dong chutwal dak peke ma wati kere ni dong po bi konyo wa kache nen wan pe wachung ati so wa wachung ati no olo to wati ki kero manywako lok matie diyo wana chuli peti ngero mo bobino nywako lok ene kache wana chuli pe wachung bobero peng manywako loka wangiyo ni karama furu tuma dak jomo ken we food notie furu mood me karama chawa ni no food giti ilok man me abil yo arega jomo ken no food tiga miel jo ken no food mar ya tiga chamo mere boxing day lawo alogo ikom ken macharo dano celebrating ke karama ilo ma pat ka food pe neno chera YouTube bena chera are binero ken macharo dano berka tero ken mayang wano dor ke karama wangi lok me super deep ka joma wigi po wano wador super deep makonya be pay 7 up so kenan chilling pay me wilo soda gen mate me chara wilo super deep chi rumer ke pi chi pe me chupa no pe no tumo karama de mabe to twal no ti ise kera bulu waja kere yeah so yen machara kwa karama ni tie ya kero bere ke wak bera ngi kon karama no kan ni ke bora kanyo karama be gi mo pat twal bere pe Jio wang be yeah amira ngi tami kom topic ma wati ka nywako neni olo to wati kan just be the ka piar ngwen me beach nyo wana wa money chi ka nen locomotive nyo la penyi moti mero niang anything to do with yeah lock mati table nyo kira locomo ma pat me kwa tigi la penyi ye you're free to algiri la penyi arabe nywako kit buka chil chi wanero kit machalo no romo dok kere ye wangi ko wilobani ka chenen pe wakero la twitch ya nyim chama kene biro tek ti ber twal ni ya wadiere chok bana kila twitch wak no ken macharo Christmas wati yene no konyo wa bene twal me ya me biro ki wat ka chel pen ne kar karama ne kar mano wan me yer wa biro mano chuny wa yom ako biro mano wa nywa ji me ka chel ki down dichu mano tie kwa mamekwa ya so wek waneno lok matie kama leng ken machala wech bukere wiye ana watika nywako ken machala kachaka eno be konyo wakere machala chuli me dire chok kilo weru wa kidong mena me rocho pajo pen rocho pajo ti gen maper tek total channel mita mi be TV kache input pengeyo chere YouTube mere en ken manyebe dikere en Tami be nyure tam moge ken ma inikat kere ya no tameti mabe wan bin nywako ne kan ka chel so kwan kere ni bene typing Tami kenyo ken mai naro kere ni kachaka ma uberu tie ipong duo
tiene ning ubi konyo wane ning machala chuli pian topic ma kibelo ken ma wechu topic tie topic lok me kwan watiki topic me neno loka balalo watiki topic me neno ken ma kirojo kere kaka ma mekwa me neno ni kaka ma mekwa kikome obedo kaka mano ulutu dano waro nyu Uganda lu ki waro ka watika neno ne achuli dong teni ni do dugu mere chalo loka boka nyu kire waye ke joking mata pen gimoge kan matime ya chuli dong pole ya waneno dong kinyara loka no pekati lok mabejo tutwal ato wamete waneno ken machalo ka choka ini ma kiluo chi ubi rojo pajo dak bikonyo pajo tutwal meneno ni pajo mano waro ti yene bikonyo wa kachire chil now lok mapol tie matika time ilobo actually wiye ken machalo wech bukere la wuo bedo kikarama da karama utum mabe report mo mafura winyo marach tutwal pere kono do kwa la cho mana yo ba ko da ne ma report food pa anyang mabe tutwal ka kwe motimo ye bat kay na anyang mabe chi abikil wu bene chok kidong ben wangeyo dana mangene tutwal makilone MC Lucky yan bene obedo tie ki paro dak no accident ci tiki paro bene yad ma medane mi ro team CT scan e come wiye werno kenen ngoma te me food pano report mo manyet twal e come bat bene kenen no ci abi lu ka chere chel mono dimi matika me kidong yen bene ke tigi la nge mo ko ken area ma megi ya oluto nan ping kenyo kama tiga wote i Facebook ma mega i roma chere karo lok ma megi ye kenyo nyo Twitter chere karo nyo TikTok bene chere karo nyo bene enki YouTube channel ma mega i roma karo lok ma megi report mati ci wakata kere kama leng kache bene miero gwaki mo ke ken mani dano nge oluto kupe kere enki i channel ma eni weng kore ci no Jimmy weng ma mete in bene bino dak dano ma mero nge ne go ngeyo ka chile ya wara nge Tami man lope ki loke eni ma ka che wa meta nyim wanano jim mo ken mano tikati me area ma mekwa dak jim mo ken ma tikati me mera po wibu bena ni watiki man makilwoni ka chaka badit ma bitime en machalo Isa Samuel Beka ka chaka eni TOP dano weng pe actually weng joma kene ma ke inviting gen tie ke joma kene ma pa ke inviting gen bene in bene tiak gonya mi chero ka che nen pe no war ga mi cher ka chaka report tie kama leng ni mi rolo to ya ikupe idano mano romo kunyi uyor yot chi na machi ma bichoy bena karo malo kenyo uyor yot chi wanar ken mano watwaro kupe kere uyor yot meneno ni ka che mer cher ka chaka eni wek pedre io chalo ngata no achuli kono kilwo kono pe kilwo indo mi cher dong woluto kanen LADIT jeni okati kitame kany we konen ken machalo wa rom ne kere and wajo ninga so for the LADIT Jenny John the actual name me Tami now Achuli should act and speak with one voice and let the Balalo leave our land. Yeah, anytime a better trial did Jenny. Wangu actually take a power my doing to trial. Mana na ti wajane ni actually take Jim Muken again gitemo ma chamoken town ni actually ko I think mone. Now one name kong lock pa la mego makelwane better chwe. Warung any better chwe obedo. Actually makwing full mo when you need presidential directive okate wa kama leng ma actually mi go ti ken mabe ken ane balalo go era cher kam timo man magilwone action ken ma ya actually chon ka gimo timo man nok gen karo wa kama leng ben kweng itimo jimone la mego chwe okaro kama leng otimo gen makere ene ato mera wechu ni ori ne na chele ne ki mawa yana ye chide winyu itamo ni achuli dong moro ujalo jima jala ke jengo dar matika tieko lok president ni mir president oloto lok ma ana waya ni uchope ki maha dare
Ma fuaj vadwa about LADIT. Ladwa kachiel ki tweni gitar. Me kwanyo. Kida chuli mukene magore peki pato chwe me wako en karwa. Pilok pa balalo ni. Wadwa ko fuaj twal bodgi. La bon lawyers e no kauno beti achuli. Uti kamarach twal. No beto chwe ko futi iye. Ma report mukade ni kigoyo spinal cord ma mege ma spinal cord peti ma beto twal. Patiki pero. Chila dit jani jan. Angiyo wana chuli pol karwa wajo ni watiyo yor. Actually no yang pegale. Kapek mo no bino down amene which word? Huh? No down pegale. Actually mo mano gale ki teach pe. Yor na actually to ya mere chiwai Wa an ka kar kong pamer bel ki wai ki ngok chet gwa kaliet. Pero chuyo kar ka ngok chet gwa kaliet. Ete ngi ngo mo time daki mako ki chwale ye. Ma ki neno na no ni actually wan wa po o tinyo kong lok man me por de. Wa por de wal lok me action kira yang ka actually ki mono bino no. Daro amene wit you word ka temo neni. Teni ni daro nero ngo jeba. Agwi ling abi no chele adi. Kwani kake maka nga mo bikwanya. Ka chuli no weng yang go repeo ki chingi achil ni gimo ke ken ma ki bitime ya chuli. Wa oy mela wa achil. Wan weng ni wit you word. Uno anywa pa balelo ni kope. Anywa mwene eno mwene wow na ni kitika anywa ke mi anywa. Uno beru pe. Lok me mi anywa ma ke nywa ke anywa ni dong udugu gin ma tika nywa dano tutwal. Wow ngele ba chuli na ma yang chon ko wene anywa pa nywa mo nywa ke mi anywa ni. Ma tika nywa mo nywa la nywa ni tika nywa wada ke ko mano. Winye liek ni wana chuli wati eto watika mete dano machalo balalo go kwany food ngomwa. Marache dong loy ene noni wangi ni pekoti ya chuli chian wati na madi kono ya report ken wa yo loy chana Uganda report ken wa ni kono 64 kono 65% i chan ena wati ye ma loy ma winyo ne liek tutwal ka che wan wati ngom ma diet da ya chuli ta puri noni wati ka tenyo gi nono pe wati timo gi mo LADIT yuwer Museveni ni amono bino ka ba kulok he actually mo waja kama leng ni wana mi yarwa ay wono ki fu ma yang chan mono fu man me chamme wachiro dong man ke lone commercial farming ma wana timo ni lutua ka wa nen kong nuaya kenyo ana bedo tin nuaya luki farm ma tin nuaya kani pen achula di ma teka lo farm me ni ibi no nama ne bet roma pe dak bene fu ma wa for ne pe dong ben wati mo ki mo kere mano romo ko la ko kwa inoni ngero ma tika for aka rio aka dek ato ruone no food da ko dak food dak leko den bon ngero mo ne chiar dak food chene mi school fees pe chiar to a ye kiri LADIT jani menero ni actually umiyer watiyu wakati kon ke action ki come because kena nong action pe uno ki anywa pa mi anywa ne bino bot wagira pendo ke nge ni wan ke anywa ro wi anywa ma ke nywa ro ke ni ta ndak nger mo bi kwara kena nong ka chake ne bino lo tuwa kon wa neno ka chake ne ki wang makwiri mi na Tami in mati kanana wa so mi Tami kare Facebook ana binano kere ki YouTube binano bikati wen kan kama link so tam mo ke ken mai tikere wa nge uluto wak no wanywa ko ka chel menano ken me konyo gang ben per tek total ni kainen paro tie gang en lok makiren ma wa lok ni en ay konyo wa mayupane
dak lok makire ne konyo wa ulu tu wa kwa ngi kin mano watwaro ya konyo kere pajo so afo de twala dit Jenny janani Jenny Jan per tak twal fo biro ti ka chel kwera kedu mo ke kan matiki tam ma mege nyula pen mo ke kan malupe kilok ma wati kan yako ne o nyube na kire la pen mo ti ma par kilok ma ti kan yako ne ya you're welcome ulu tu yo comment no megi wa komedi wona nyi mo neno kin macharo no watwaro ya nywako kere lokene pen lokati ka chwar chunya twal kenen actually bayang no kingene twal ilok meripe ilok me konyo payo kumbide kidika tanyo teach madiet twal ching dano ariyo ke kan macharo la dit window lo ka chel ki la dit OLARA tono mano kunyine liek full ka inen jomo ken fudak wajani kachaka mater pe kachaka ma ubikilo me anywana no winyine part full ka inya chuli ma ngero mante ka tota ki chunye duju menano ni ikonyo gang in na cher ka kelo wara kira ni nge gen manero wana chuli na machil nyego lutua nyego nying me nyego ne beko ar ko bagum maraj ni wolo dak nyero ka no bele nyero ba ko na la nyero chon maraj pen ano nying mo kenati ya chuli ma per bangi kiro mera wach kere mera ni umir no kono no kira mo lako ki weng no mera ki lako ki ner kong jim mo kene lobo wa ya chuli nying ena na da wa nying lobo dan ma racho kar kare ka awana chuli wa nyek ngere nyek kere man kit jomo kene ma tiye kumbiri chan and an ati lok mera en Facebook nyo YouTube channel mo kene no chwingi di chwe full penga ati lok man onyo penga ati ka kilo lok pa chuli kama leng kira ene nyego lutua nyego benego wao kachile chil mape be kong wa logo kong tamo wa logo kong kira wa ner ke jime lutua pe kong nak wa biru kong chala chuli machan cha ma watimo kija kila wuri manak pigin mo timo kumkuen be pe ye watimo ne oh ngeri otimo gina wana kiri dong wa ai winyi ke bayo wana kiri dong wa rade kon wa ko wa marme kulu ya ke winyi kong kila ka jo kede kono nger mo ti miar konyo paja ba ti miar konyo gang lu tua era winyi in lok me miu ka chaka ne ngamu kere kere la diro window lo gian ko la to ni nga ko da ko mi ki twa mo lo ka chaka ba chuli lo diro mo jo mo kena dak gi kumbu no chili nge ko ngi kwe yan ma jama ki joni bero ready lu tua ka wi lo ka jo kene ba we a chuli mo kene di ana la diro charo wa chan chani watiki lu diro mo teku ki dong watiki lu diro mugo ma lewa chule be dong wiya wilo kera cho wajo kera mier ko kela der charo wajo kera ni watiki lu diro ma watiki lu diro ki lu tiano ma lu diro ini diro ni kung lok mo kena tie mo mier ina chuli ikat kama leng daki ko nye ko ngar mani inoni daka tiga wai ni gina bebe nyego ki lok mere pelu tua wana chuli kong waloko ki yeba walaka wono ba pe wabiru kong chalo joma pengeu jima teka time ye area ma mekwa pe wabiru kong chalo ngero mo ma petwer lake alaka ne chake ki inya wichana wich ene dano weng wigi tie papat kin mai tamo ke kin mai tiu kere kidong kin mai temo jigi mo ke gente papat era wich ene mai na era wich ene ka kirebo ka chel gi mo ke kan malo chuli pe ki wan duju ini ano de piare o bungwan chawa bi chiel midi cheng amiana da wen kono an ne ko mani bene be beru tie kapeda ke modia ki watimu kong gino mo olo to tua menana ne watwaro timo jimo go makonyo wa watwaro yupo wa dak lok eni weng ti lok maper ta weka ngi kong chere subscribing ga food pay subscribing weka ngi Tami amero neno jomo kene olo to mi Tami ken machare ngi kere lok eni afola dit jeni ki Steven jomo kene matiki tamgi weka ngi
uluto kache nan gware itiki tam daga tiki lokmo uluto wa nge ikum lokma no wan tika lokonene wa per tak total ni kache tiki tam mo kire Facebook mo tika nana kono wa nge kidong bena jomo kene manutie area me pong duo area me guru city ubitamane ning wono bichara ye nyo po bichara kachaka ene ubichara ye kejeko so wa nge kedano romo konyo wakere kachil per tek ni jimu ken ma watimo wilo bakene o konjo mo kene bene tamma wano mi yoni bi konyo dar ma pol kerke beti ti jomo kene mano pakitega access me bedo ke YouTube nyo Facebook eto tamma ini bi mi yoni bi konyo watu twal menano ni kachaka maki bitimo ni uluto bi konyo wa wano bi chwalo en lok ni weng bod ladit OLARA OTUNU kachel gi adit win dolo ken machala ba berga kupe kwetgi kache tiki mo mai miete uluto ki nywak ikum lok ma ana wajo gini cho ping kenyo chi uluto wak wanen yo michwala ne bodgi nyo ien mere ki kumi betie ana nero eni kuno wak no jimmo kene ma watimo ni nyo lok ma wabe lok ni no uluto gien gi romo nongo ne bene kama ling pen eni wa mero beto very open about down dichu kachel in my tie kamo ke ken no uluto tiki chwin mani me nano ne ni chuli po dok chen la chuli pe kitenyo ne yek iching nyo kitenyo la bon kony mo wan eni weng uluto kache ware buchingwa da kwa nyeka chok betim jim mogo pe chuli chi be wanona chuli dika yupe pen wangeyo jimo kene wilobni kache nen era chel ke kana itimo chuli tiki ka lok ni chi achel ke kan pe timo gi money chi kache nen da repe chi uluto waromo ya bolo deal nyo waromo bolo tuan jubi ni ping jubi ma wano dong wati kere ma dir dong en wano ngayo jubi ma chan loka gwe ling dano ko chan ko mo ilo me chule be dano ko chan ma konyo pe we pa lil roi ne ko won furu ko chan pe ngai ko chan so chan ma wano ko le tu pe ko ti mak ti America minu la bolo tua ti jomo kene tamo ni abi kelo lokeni ne chalo kape diri gwa chi diri baja jomo kene ti ma mero bieno waga tutwal nyumi bieno i lew ma waga ato peginano bene kirache America awichu kong gen ma timme waga nyo ilew ma waga teach tie mere duata mera wichu kama leng ato were o kany ene dong pero kidong bene mentality badan makany perom ki ken madao tamo kede kuja aneo igulu sete ki kome dano jomo kene tie mga yabo kudukan gi wacha dek jo kene tie mga yabo atchar gi wacha ngwen jomo kene wacha wapar chil no food ovoro ner be petamo ni titie ke bine lok me kwan dano cher me gan kwan chama iye mero timo geno mane ma iye mero la puonj bene lo kere pe winyu gan man timo me gena yumu chunye kone o late kage wai ka chaka ti chawa para rio meko diko onyo chawa chel meko diko no dar mane fit pa cha ngwen bi di cheng ti ka tinge ni ti bien ka chaka ka put ba tigi wich anyway actually chi lako kwa bero tak ana wako a tigi chwake kom ka chaka mo bero ti pong duwane wak ulu to dar ko chak lake mene ane waromba yupo kirwa abi kilo loke ene ka chel kina chabet ene ka ene ane mano ayubo jimeno weng mabe chi abi kilo ngo ki kome patime ko bi chako kon ki lok topic mabe ngo ma ina romo timone wer ina bien onyo e wori chere lo ma wawa kidon ke chere lo ma wawa kama ina chere ene ngo ma tija ngo ma twar timone
Wabi neno lok ene weng kachil achil. Kidong bene kit machalo wan Acholi wabi lawa mentality wan ning meneno ni pen joma ken tama ka dong ibino wako nyo gwak itingo kar ni gwak mabino kamo nyo chera UK gwak chera gwak Netherlands ki kwe gin jim me dong weng mere tiye mere menono dong ngaro ma kan tuj mere yo miri ki mo ke kan. So amiete ba chako nga dressing kong tamwa kit machalo wa nero ke jim ken matime area ma mekwa. Because until we lock menano kid my mentality what kere chi mo kene ma wano tiga loka ye ni charo ripegi nyo lako kwa ni giron bir jim matigu twal be kwa chi piertek ni in uluto inong ngech marwata do ngech marwata eni weng wano bikeli itami be TV kachira chill Dakar ki kara no wabi kilo videos mabejo twal mano konyo wa merocho Acholi na konyo wa milano Acholi ni jimi magitimo ite karne onyopi anyim no chake ke wan ma watie ene pen wan vulu wati ki kar me lako jimi mogo abejo na kuowa bat ka dong pe wachao ke wan chi jimi ne bedo tek wana mir wachak kere ki kuma wa kwaneno kin mana watwa rocho ke kuowa chake ke in wa ngi tami mo katie wadong ki da ke kamar manak si bedong wad lor chapter ma mek wow penen matine ngi ka tami mo tie nyo la pen mo ke kan tie in my tiga nana ka che foot pay subscribing Facebook YouTube my tami be TV chat kono i subscribing ka che tiki la pen mo nyo tami mo kat meri kenyo wa kwaneno kin machalo no watwero ya kone ke ambe bir ka bieno polle chabiat eni abiti obieno en kena chawa angwen midi wo wagiro pole chawa beach nyo beach kinichu pol kare kache loko mo ke kan tie nyo tamo mai mere ban mo tie kata mere comment kenyo wa koneno chi waromo ya tich kere mabe me yopone ko ke kore wek no jima watimo uluto okonywa now kumbeni dong wati dong boko lok meka rama dong ya kikene kan amere awin kon get machal karama utum kere bot jomo kene I kwero nining utum mabe nyo pago mo berutie report mo ke kan ma itie kere typing kenyo wa anen ken machal karamo karo kere bot bu report ma duong ma wano ken ping ni dano du cham karama be ato and ya report achel ma wuchuni and lock me accident paladit MC Lucky kidong gen mo time marach twal I village mo achel igulu district ma cho mo ba da oneo pelok ma no peti ma be twal monologue matie afo jo dichu mo go beru tie ka chel kwedwa wa nge ken machalo gwa re gimo me mera uluto ka che wa mera ba loga ye chaber manyen nyokire dire maja fudong wa berga temo live stream nong polle neno ke neno wek no okonywa me choko chwi ene chawa angwen ki kuma midi wo chawa me Uganda in dano maneti Uganda angeta ti East Africa no anti around chawa angwen kenyo kai tie gwa UK uno pole and kena chawa para chil para yogi kenyo me utiano kai tie gwa US no tie and pole chawa chawa bor me kutiano kai tie eastern side ka che gwa tie gwa western side che gwa no by chawa abiero bichel abiero kenyo so chawa ma wano tie kere weng pol kar mero tie kere mabe me choko chwin Acholi kidong merocho ko pa Acholi pen pa mero wabiru no la bon konya Acholi ka chaka ma wabiru tie ni oruto one weng wano kar chwa chirie one weng wanero jimano watwati mane pewa wek no pol kare kuwa oroche da kuwa lake pen chamo kene wana Acholi wa mera jimi wengi time wati ma nyowa wanen ka ngero man tika timo gimana chidong wayap timo ne jimu kene wano timo kirek I don't know wangeni chwalo kare dak chwalo chawa ki wan metimo ne kira wa kachaka en mawano beri ye jwi utiano picha bet no weng kanywako topics ma pat
ichawa ngwen mi diwo rara i Facebook rara Tami Bay TV kapia subscribing wa chero subscribing wa kolo to wa mete wono ki konyo wa wa ko mede ki kilo lo ange ma bejo ana tiyo meni red piwu an machalo nyero nyolu ani Mr. Laughter mo nying ma tiyo kere kache pengea tine me achel gwak menena babibedo kamano me kelo jim mogo mabejo makonya churi kidong bene chamo kene bene babibedo ki lok mogo me choko chwiny ma aki Bible bene babikele wa kama len kidong chamo kene be babibedo ki kar me kelo Lutera mogo me churi maka wakupe kegi chino kian bene gibedo live channel man me wachi gian ngo amatika time ya churi ma chok wo bi coupe kilo tela mi parliament mogo matie mabejo mati actually gen gi bimi no tam gi just be da ka mani manak ti wa nyaao ket gi kar e live stream ma mekwa mono ma meta wa chak kilo ka chak palo tela madam be no to kere la tela ma chiel wa luo obiro o loko pe da ka pa nyo para big money ko nyo wa to twal mengi no ngama te ka te area ma meki yo MPs ma mekwa la wo atemo lok pa LADIT otema wany wangeni LADIT otema wany ukati kama leng michuo gulo west chi oloto benian mo kenen wa chance ngoloto wago yare chi mo na chi waramo winyo kibore me manywako kin machalo tameti kere ichuo ma megeni an la wo wuchu tama kama leng ka che PNR chere YouTube bino tama kono malopa ki chuo pa LADIT general pen inero na tamani general peno mi yordo chung mabero MP petian loke achil kan ana yani endong tiki karo metim jima tuarte moneni irwam mati yene piane kache rwam iti yene food pay tuarte magi mama dito twal pe actually manen kama leng ja no way no dak furi beru mema parliament pe bilakone yo moke kan mono nero na mala wo wajo atamani ono miro mete kibero machalo general pen bena ki nano on the other hand no actually dong kainen LADIT general pe no dong ngata mo mati dong mudong imoy mati general mati actually dong pere kati che warange I comment kenyo chi wacha warange but inero na atamani LADIT ono miro pomak tama meti magen makere en miro bet kama anti yene o mete ki telu actually imoy piano chuli mer be oluto kar mo lweny mo o pen party wa lweny obedo tie ba oluto wangeyo ji matime Uganda chikenen wape ki latela me mati chuli mati general no brombe to tek to twal ke wana chuli ka ngado mo twar mi tam ne yere an bana bi penye kenen mo kar mi kupe kere wa wa kama leng pingo energy ka bion ka chu I Guru West yen ki la dir jara matin ma penduze because inero na tamane kama enti yen no twar timo gen ma twar timo ne o wen ko pe mera dak miro bino chung mi biro MP chi dong no romo konyo kaka kirwa an en gira ma pe ni ti lokany ulo to lokani jomo keno be winyo be tiu kere mi konyo kaka irwa mane gira ba so irwa mane gira kera de kere ni era no amera kon kaka ci pedak mer ni an bene machalo Mr. Laughter achet kong daga chung mi biro MP ci aramo konyo kaka ko nero na ni no irwam paladiti no ramo konyo eno rong mi biro tie kono moro gen ma nywa la wo kai king chere nen YouTube I subscribing kono ci bino en lock ma wano nywa ne kore ki kore lok mo kene matie ena ye wangeyo wendo tie ka bino yamati ka kuro matak to twal en lok metela eno la diro nen igulo east bena reporter tiga bino magero twal ni jomo kene tika tale matak me bino ke tele kono ma la wen tiga yenge matak to twal area kide chare pa bo igulo yamoro winyo report ni la dit dak tiga wila manak la dit Gilbert la tela tie la coin LC5 ma moro tika mero bino ka kwanyo komo ki dure la dit Gilbert so mono yama mo bukuru gere chuwa winyu chi ni ma ke kan ma no ma be wa kupe ki lo tela ni weng chuwa kerge yama kan chi wono winyu gi wa kwa win kong tam gi mono jimu ken ma be ber ka nywa kone I Tami Bay TV channel ene kidong bene Facebook no wang tiga kate kidong bene kenano la dit
call bene la tela ma kilwono do nyer te kamieto bino bwara matek to wal jo matie ung'eyo do nyer mo biro SC3 bo te kamieto bene chuo kila diera call mono ikelak south mano beberu men mat bedo twalba tela na chawo beru mage full pe jo mano tie tung amor kuja kidong won mano tie Gulu City jimene tie mage bene ma bikero reporter wen kori kenen non kachaka genen loke wen do chawo karmo kat wati kui food get a bo but inge dano yako chon kenen la diet general do chawo yako mimi pire maro apa ko lagi badas kidong bene beru kachel ki ki get a youth mono ago makil moge ago ni otio milion abich momiyo yetgi maber to mo bedo gen maber to miyo milion abich kila dito yani ma nen gen maber to kidong maneno kikarama ni bene ulu to jomo kene mago chero lo tela mabejo me Gulu district mo kene go chero yar go miyo mech shows obedo tie mo kene go tie mo loge shows mabejo waneno bene Gilbar obedo tie la diet mego beti awol bene obedo tie show pa tempera mona mo obedo tie Gulu City Kenya bene ji maduong mo bedo tie mela wuone ki Christmas madano obedo ki yom chuny matek to twal maber twal bene yen machalo bene no tie area mamegi pera tek ni celebrating karama be da kuoni bena no miro bet mabe ka che nen ji mukene ma wa timo ni we lob ni bena no mera ne wa kat la chwich betie e na machel pen kar mukene ji mukene bedo tek ato no mera ni wan machalo yeah actually pa watenyu culture ma megwa pa watenyu te kwar ma megwa obedo ki te kwar mano rebu ka chel te kwar ma wa wan obedo jo mano we lob wargi wa no kimo ken ma wa timo bena timo be yeah mono lok matie kache ngado mo pe ki comment mo la pen mo pe che enien matin ne bena nong ne chala wa bigi ko kan ana fo de twan mo be ka chel kwera dak bene fo de twan menena kache food pe subscribing che subscribing wa kuluto ne amala chen kache wa biro ki live stream mo ken no itia tayaro to me be ka chel kera di reda ko be tie en chawangwen mi di wo ke kome che wanywako topic manotie kamaleng wek no yeah wana chuli wabedo ki chunya chel ma yopo kaka mina Tami bena kache enen Tami motie ene Facebook mamega kidong TikTok mamega nyoki YouTube mamega ka pay subscribing wa komedi wana nyim ana foide twal anu dichi mo bedo tie wamete wana nyim ki yeah timo jim mabejo pe kwawa bedo twal